Carigradski drum, carski put ili drum do Stambola, Moravski put, Velika džada, odnosno Velji put. Ovo su bila imena za jednu od najvažnijih saobraćajnica u srednjem veku, koja je povezivala Beograd na severu i Istanbul na krajnjem jugu. Preteča ovog puta bio je stari rimski vojni put, Via Militaris. Starim carskim drumom u oba pravca prošli su mnogi. Bilo je trgovaca, ali i vojski. Jedne su rušile i osvajale, druge branile, a bilo je i onih poput svete braće Ćirila i Metodija koji su ovim putem prošli kako bi širili hrišćanstvo i pismenost među slovenskim narodima. Putem koji je vodio kroz delove stare Srbije krenut ćemo i mi da pričom i slikom otkrijemo ono što nam je bilo sakriveno. Saznamo ono što nismo znali ili utvrdimo ono što smo znali. Dakle, krenimo. Dobar dan, Srđane. Dobro ti Bog dao. Mislim da sam na pravom mestu i da si ti pravi čovek da mi kaže koliko je puta u istoriji Prizren bio važan grad za nas. Pa Prizren, prema arheološkim nalazima, nema korene koji datuju duboko u antičko doba. Dakle, radi se o ranom srednjem veku, dakle, takozvana vizantijska epoha, negde od 6. do 9. stoljeća nove ere. Naravno, u to doba su Vizantinci, znajući strateški značaj ovog mesta, izgradili tvrđavu koja se vidi iznad nas i imali su, dakle, još dva stražarna mesta koja idu u pravcu severoistoka, odnosno ka Sreckoj. To su takozvani današnji Višegrad i Drvengrad, koji su inače bili obnovljeni u vreme Nemanjića. Što se tiče istorijskih pisanih izvora, prvi datuje iz 1019. godine. Dakle, tada je Vasilije II, takozvani bugaroubica, vizantijski ili romejski car, uspeo da slomi državu Samuilovu i on je tada stvorio jednu novu crkvenu organizaciju koja je poznata kao Ohridska arhijepiskopija, koja je bila pod njegovom isključivom nadležnošću, što je vrlo redak slučaj u pravoslavlju, uopšte u hijerarhiji pravoslavne crkve. Tom poveljom iz 1019. on spominje dva episkopska sedišta koja se nalaze na teritoriji današnje Kosova i Metohije, dakle Prizren i Lipljan. Dakle, od 31 mesta, dva se nalaze na teritoriji Kosova i Metohije i ne treba zaboraviti da se spominje i oblast Hvosna, to je današnja Severna Metohija. Drugi pomen koji datuje iz vizantijskog perioda je 1072. godina. Tada u Prizren dolazi unuk čuvenog Stefana Vojislava, odnosno sin prvog srpskog kralja Mihaila Vojsavljevića, koji je vladao Dukljom, odnosno Zetom, dolazi u Prizren jer ga ovde čekaju ustanici protiv Vizantije, predvođeni Đorđom Deljanom ili Odeljanom, zavisno od istorijskih izvora, i oni njega, što je vrlo zanimljivo, proglašavaju za cara, upravo ovde u Prizrenu, nazivajući ga imenom car Petar, iako je njegovo ime bilo Konstantin Bodin, i možda otuda osnova, potka, zašto za Prizren kažemo carski grad. Naravno, to će se kasnije potvrditi, jer ćemo ovde imati i cara Dušana, i cara Uroša, i mnoge vladari koji su se bukvalno utrkivali da gospodare Prizrenom, jer su na taj način želeli da dobiju neku vrstu političkog legitimiteta, da vladaju čitavom srpskom državom. Pored Prizrena zapravo svoju zadužbinu gradi car Dušan i u Prizrenu je veoma voleo da boravi u Letnjikovcu koji se zvao Ribnik car Uroš. Tako da svi Nemanjići imaju i tekako bliske veze. Da ne spominjem, što smo naglasili malo pre, da je kralj Milutin izgradio mnogobrojne crkve, obnovio Ljevišku, što su mnogi plemići, velikaši ovde darovali svoje imanja, gradili crkve, ali to je bila zaista jedna česta pojava da su naši vladari iz loze Nemanjića ovde boravili.
U jednom periodu naše istorije kontrolu nad Prizrenom drže kralj Vukašin i njegov sin Marko, narodnoj poeziji opevan kao Kraljević Marko. Dokaz njegove vladavine nalazi se na Malenoj crkvi u Prizrenskoj Potkaljaji. Kad stigoše cara i svatove, pred njeg baci balačkove glave, car mu dade 1000 dukata, pa odoše bijelu Prizrenu. Grad Prizren je prikazan u narodnoj epskoj poeziji bez atributa i uz atribute. Atributi koji se najčešće spominju su Beli grad ili Bijeli grad u određenim varijantama, a takođe i mesto Pitomo. Branislav Nušić za vreme svog boravka na Kosovu i Metohiji govori o Prizrenu na sledeći način. Neka se Stambol ponosi svojim veličanstvenim zagrljem sa Bosforom. Neka se Jedrene ponosi mnogobrojnošću minareta, Solun živošću svoje pećine i susedstvom sa Olimpom, Skoplje svojom junačkom prošlošću, Ohrid svojim lepim i prostranim ribnjakom, a Skadar šarenilom svoga pazara i čaršije, Prizrenu će ipak ostati, čime će se iznad svih poneti i uzneti. Prizren je bio na sredokreći takođe dva veoma važna grada u srpskoj istoriji. Jedan u hronološkom smislu pre njega, to je Skadar, i upravo pravac koji ide ka Skadru kretao bi se dolinom Beloga Drima, pa se prebacilo na mesto Sveti Spas danas u Albaniji, pa od toga na Sard i od Sarda dolazi put u Skadar. Tu se, ajde kažemo, penjemo na takozvani Zetski put, čuveni. A s druge strane imamo Skoplje, prestonicu cara Dušana u kojoj se Dušan kruniše za cara. Naravno, on je izabrao Prizren da u njegovoj okolini gradi svoju zadužbinu Svete Arhanđele i tako imamo spoj tri veoma važna grada u srpskoj istoriji, Skadra, Prizrena i Skoplja. Put ka Skoplju kretao se dolinom Bistrice, prateći naravno Bistricu uzvodno, to je Sredska ili Sredačka župa, pa onda preko Prevalca ulazi se u Sirinić ili Sirinićku župu. Naravno, tu se put račva. Jedan deo drži grebene, naslonjeno na Šar planinu i udara ka Skoplju, Tetovu pre toga, Tetovo pa Skoplje, a drugi taj krak ide na takozvanu planinu Šarenik, spusta se kod Jezerca, Jezerskih planina i dolazi do Nerodimlja. Tako da to račvanje može da se desi i recimo negde u okolini današnjeg Uroševca, kada imamo jedan krak koji će ići ka Lipljanu, a drugi koji prati dolinu Lepenca, Kačanik i izbija na Skoplje. Veliki put koji je iz Prizrena vodio za Kosovo polje pominje se u Svetistefanskoj povelji i probijao se preko Dulja. Odatle se spuštao sve do Pauna, Svrčina i Nerodimlja, gde su se nalazili dvorovi i letnjikovci Nemanjića. Crkvu Svetog Arhangela Mihajla i ono što je zaista velika radost da možete vi da čujete, da vidite, da vaša kamera zabeleži da danas posle 4. veka u ovoj porti se čuje zvuk motorke, trinjera i vrednog svetnji gde su stolovali slavi naši Nemanjići. Sada se nalazimo negde na sredini ove ploče, krenut ćemo putem koji nas vodi, stepenicama koje nas vode između zvonika, Bora cara Dušana i crkve posvećene Svetom Arhangelu Mihajlu. Koliko dugo ovde nije kročila srpska noga, vidimo sve odraslo u šublje, korov, trnje, tako, dugo ovde nije kročila srpska noga, nažalost, zaista nažalost velika svetinja, ne samo ljudi koji su živjeli u ovom kraju, već svih nas pravoslavnih hrišćana koji se tako deklarišemo, koji nazivamo sebe hrišćanima, ovde nije dolazio ništa od 99. godine. Letnjikovci u smislu ne mesto kao uživanja, odmarališta, nego kao mesto u kome se prebacuje administracija u trenutku kada je vreme pogodno, kada je toplo, kada su velike vrućine i onda vladar se sklanja u Letnjikovac i tu funkcioniše normalan život kao što je recimo u takozvanoj prestonici. Ja namjerno izbegavam reč prestonica jer Srbija nema
srpski srednji vek ne poznaje nešto što bismo nazvali klasičnom prestonicom, glavnim gradom. To će početi mnogo kasnije. Dakle, to kreće tek od kneza Lazara, recimo utvrđeni Kruševac, pa onda Beograd Stefana Lazarevića, Novo Brdo. Se nije desilo da uopšte ne uopšte što sam radio, to je postoji što građe sam radio, ali pa si makar neka desetinu, a ovo je brukle samo, ovo bi valjda da radi. Pa nema neki 500 minuta da je preživo u svijetu. Hvala, ovdje se trajite slušala se organizovao i nadam se da ćemo se češće skupiti, ali za ovakve stvari koje za vaše stvari. Pogledaj neku odavde pjesmu, majku staru. Ja nalazim se točno na sredini toga puta, kao što možete vidjeti, ove su stepenice koje vode, odnosno spajaju i crkvu sa zvonarom. I ovaj bor koji vidimo sada točno iznad mene, priče nešto o kojoj se narodini zasadio car Dušan Veliki 1336. godine. Ono što je vrlo važno i značajno za ovo mesto jeste ova svetinja koju sada ne možemo da prepoznamo od ovog i da ta crkva ko Bog da zasije opet i da se opet okupi 26. jula. Pred cara Dušana Silnog ovdje je dolazio kralj Milutin, znate, ovdje je, kako stoji u istoriji, ovo je bio letnikovac naših slavnih Nemanjića. Ono što je jako važno jeste da nedaleko odavde imamo grad Nemanjića, to je selo Petrić, koji se pominje kroz istoriju, ono je nedaleko odavde, na nekih 2 kilometara, nažalost do tog mjesta sada trenutno ne možemo da dođemo. Ovo što je zaista slava Bogu, što smo danas omogućili jeste, za ovo mjesto jeste da pronađemo ove stepenice, da pronađemo dvor cara Dušana, a isto tako i zvonaru koja je od ovega vremena i se toliko pokuša minirana da otpuste sve što je ovdje bilo srpsko i danas, slava Bogu, stoji. Ovdje se dok Nemanjići dolazili, ovdje je nastalo zapravo sve one važne zakone, kako crkveni zakoni, tako i uopšte u državi, su upravo nastali ovdje u ovom letnikovcu kako je istorija navodi. Ovdje je isto tako i sahranjen, ono što je jako bitno, da se kaže jeste da je sahranjen ovdje u crkve i kralj Milutin. I njegovo tijelo ovdje počivalo jedno vreme nakon toga, nakon najazda Turaka, usled bezbednostnih razloga, njegovo tijelo možete do danas stoje dakle u Sofiji, a njegov grob se nalazio tamo negdje pored strane. Ono što je ovdje je nastalo da se veliki djelo da se i to jeste to Dušano zakon. Što bi se upisalo u istoriju zaista ovo je slavno i dostojno da uđe u istoriju posle 4. veka da neko dođe. I ono što je jako zanimljivo, ko je došao ovdje jeste da su to sve mladi momci koji ne pamte da su ovdje živeli. Znate, to su sve mladi momci koji imaju po 22, 3, 5 godina. I upravo ovdje ispod ovog dvora gdje se sada nalazimo je nastala krunjena pesma, znate, o nastala na zemlji Bora. I ako Bog da Gospod i car Dušan Silni slavni Nemači, kralj Milutin i car Uroš, da opet se u ovoj porti igra. Rasti moj zeleni bore, rasti moj zeleni bore. U
Ulpijana ili Justinijana Sekunda bila je rimski i ranovizantijski grad u provinciji Gornjoj Meziji. Njeni ostaci se prostiru na površini od 70 hektara na prostoru između Prištine, Gračanice i Lipljana, na svega nekoliko kilometara od Gračanice. Istraživanje lokaliteta Ulpijana započeto je 1954. godine od strane srpskih arheologa, a danas ovde iskopavanja obavljaju prištinske vlasti sa svojim timovima arheologa. Septembra 2023. godine na lokalitetu su arheološke ekipe iz Prištine otkrile mozaik cara Justinijana. Nedugo po ovom otkriću usledila je sednica vlade u Prištini, posle koje je doneta odluka o eksproprijaciji 70 hektara zemljišta između Laplik sela i Gračanice, kako se navodi u odluci vlade, za potrebe daljih istraživanja. Ovaj teren, kako sada izgleda, više neće izgledati isto. To je sasvim sigurno. Legenda o Ulpijani kao gradu i mestu nadomak koga je kralj Milutin podigao crkvu i danas je živa u narodu. Ono što si tražio nalazi se ovde u ovoj knjizi. Legendu o kralju Milutinu, o Gračanici, o tadašnjem Bedemgradu, o toponimima zabeležio je Branislav Nušić, a konkretno u ovoj knjizi priredio profesor Vladimir Bovan. Inače, u ovoj legendi se pominje kralj Milutin, koji je po legendi ratovao sa latinskim kraljem, koji je vladao ovde u Bedemgradu, pretpostavljam da je to današnja Ulpijana, da bi povratio svoja dva sina. On je poveo bitku. Na koji način? On je usnio kraj jednog potoka u mestu koje je ovde nazvano Sejace, to je današnje Seoce. U snu mu se prikazalo da će mu čobanin pomoći da spasi svoja dva sina, što jeste bilo. Inače, čobanče je bilo, kako se navodi, iz starog sela, to je današnjeg Lapljeg sela, i dalo mu je uputstva kada mu dovede decu da udari mačem o kamen odakle će poteći voda, da okupa svoje dva sina, to je današnja Česma. Takođe, kralj Milutin je u razgovoru sa svojom majkom izrazio želju da sagradi crkvu, da zahvali Bogu na blagodati povratka svoje dece. Majka ga je savjetovala da usni na mestu gde mu se ukazalo proviđenje da spasi svoju decu. Kada je kralj Milutin zaspao, u snu mu se prikazalo da ujutru, da kada pogleda i kakav oblak vidi, da gradi takvu crkvu. Ranom zorom je ustao kralj Milutin i video oblak koji je imao oblik današnje Gračanice. Odatle je takođe imao, dakle u snu je imao zadatak da pozove čobanče i mesto sa koga je zvao to čobanče danas se zove, u stvari u legendi je upisano, a i danas se tako zove, Glasnovik. Ti toponimi koji se ovde pominju su ustaljeni u našem narodu, naročito kod starosedelačkog stanovništva koje ima svoju imovinu tamo i obrađuje te njive. Pored tih toponima koji se javljaju samo u ovoj legendi, imamo još mnogo toponima koje su zabeležili naši putopisci, naši meštani, naši učitelji, a sve te legende, bajke, skaske, sve ono što je vezano za našu istoriju, za našu prošlost, nalaze se u knjigama. Ne mogu da se otnem utisku kakav pogled imamo odavde. Cela Kosovska kotlina nam je ko na dlanu. To je potpuno razumljivo, budući da se nalazimo na brdu Veletin, koji orlovski dominira Kosovskom kotlinom. U starom veku, a i kasnije u srednjem veku, ovo je bilo strateški važno mesto,
jer se nalazilo na tom magistralnom putu, Skadarsko-Zetskom ili Veljem putu, koji je spajao obalu Jadrana sa obalom Crnog mora. Dakle, on je išao od Skadra preko Brezovice, Prištine, prolazi ovim prostorom, tako da je ovo strateški važno mesto i svi osvajači koji su dolazili i sa zapada i sa istoka morali su negde da prođu tim putem i ovim krajevima. Što bukvalno opravdava činjenicu zašto je Veletin podignut baš na ovom mestu. Jer je strateški, vidimo, puca pogled pred nama, imamo Kosovo na dlanu, bukvalno tamo se u daljini, kažu po lepom vremenu, može da se vidi Zvečanska tvrđava. Da, upravo ste, a Veletin je ovde podignut kako bi štitio prilaze Novom Brdu i Janjevu. To su dva važna rudarska mesta u starom veku, ali i u toku srpske srednjovekovne države. I ovde se nalazi jedna vojna posada koja je trebala na poziv upravnika rudnika u Janjevu, ali i upravnika rudnika u Novom Brdu da vojno deluje i da zaštiti te rudnike. Jer to nisu samo rudnici gde se kovala ruda zlata, već su to i mesta gde se kovao novac. Tako da je prvenstveni cilj tih vojnih posada bilo da štite te rudnike. Sam Veletin je postojao sve do negde 17. veka, do velike seobe Srba. Nakon toga je porušen. To znamo iz izveštaja koji su strani putopisci ostavili prolazeći ovim krajima. Oni su zabeležili da Veletin kao utvrđenje ne postoji, da je porušen. Kasnije, tokom 18., 19. i prve polovine 20. veka, građevinski materijal, dakle kamen kojim je sagrađen Veletin, su lokalno stanovništvo, lokalni seljaci koristili za izgradnju svojih privatnih i ekonomskih objekata, tako da, nažalost, danas Veletin izgleda ovako kako izgleda, nije rekonstruisan i nije obnovljen. Ako izuzmemo vrh Šar planine koji je južno od nas dvojice, a najviša je tačka na Kosovu, ovo bi po mojoj pretpostavci bila nadmorska visina od nekih 1100 metara. Ovo je dakle najviša tačka na centralnom Kosovu. Novo Brdo bi trebalo da bude istočno od nas, s one strane, i put je otprilike prolazio ovde u podnožju negde ispod ovog brda. Sad, budući da mi ne možemo preko brda i šuma do Novog Brda, moramo regularnim putem, magistralnim, ovo je prilika da se nas dvojica pozdravimo ovde. Put nas vodi pored Gračaničkog jezera, pratimo nekadašnji tok reke Gračanke uzvodno. Prema narodnom predanju, Novo Brdo je sagrađeno još u 5. veku. Nakon propasti Rimskog carstva obilazio je srpske zemlje srpski kralj Stefan I, Stefan Uroš, zajedno sa svojom ženom, i tada je primetio na ovim mestima iskopine, odnosno Jelena Anžujska pitala je čemu služe ovi bunari. On je rekao ničemu, da su tu bili rudnici zlata i srebra od Rimljana i da nisu više u funkciji. Ona mu je predložila da obnove. Slobodno možemo da kažemo da je tada Novo Brdo kao grad bio u procvatu. Imao je svoje popločene ulice, imalo je svoj vodovod, imalo je parno kupatilo, zatim imalo je trgove, imalo je noćno osvetljenje, a isto tako i svoju kovnicu novca. I ono što je značajno, Novo Brdo svojevremeno je imalo svoj statut, imalo je svoj zakon Novog Brda kao i zakon o rudnicima. A kada govorimo o kovnici novca, možemo slobodno da kažemo da je ovde u neku ruku ono vreme bio i trezor srpskog novca koji je ovde nastao
još 1214. godine. Nažalost, evo 810 godina nakon nastanka novca na ovom lokalitetu, u 2024. godini imamo da se proganja sa svog mesta nastanka. Novo Brdo je brojalo 17 pravoslavnih crkava i 3 manastira, od kojih se posebno izdvaja mitropolija, što znači da je gospodarila svim crkvama na teritoriji nekadašnje stare Lipljanske episkopije, južnih delova Kosova i Binačke Morave. Hram je podignut sredinom 14. veka i bio je dograđen u vreme despota Stefana Lazarevića, kasnije i pod Brankovićima 1455. godine. Bogomolja je stradala u zemljotresu i ostala u ruševinama do današnjih vremena. Ovde je stolovao mitropolit Nikanor, a postojala je i štamparija koja je kasnije preneta u manastir Gračanicu. Kada je Novo Brdo palo pod osmanlijsku vlast, crkva je pretvorena u džamiju, o čemu svedoči ostatak minareta, koji je i danas uočljiv sa zapadne strane. U nastojanju da prisvoje, predstave ili pripišu takozvanoj kosovskoj kulturnoj baštini, prištinske vlasti su u proleće 2019. godine, nakon radova na Novobrdskoj tvrđavi, rekonstruisale i katedralnu crkvu Svetog Nikole. Predstavljeno je da je ona katolička, postavljena je i tabla, a događaj su ozvaničili tadašnji premijer Kosova Ramuš Haradinaj i ambasador Nemačke u Prištini Christian Helt, čija je zemlja obezbedila novac za ovaj projekat. Episkop Barski, po dogovoru sa ljudima u Baru, uvijek je bio Srbin katolik. I to je bilo godinama. Znači, uvijek je episkop Barski bio Srbin katolik. I on piše pismo papi kada pada Novo Brdo, da su divnu crkvu srpskih despota Turci pretvorili u džamiju. I među tom delegacijom koju ste pomenuli malo prije bio isto i barski episkop, odnosno barski biskup. Prvi put je za barskog biskupa posle mnogo godina izabran Albanac, a ne Srbin katolik. I vidite kakva je to istorijska podudarnost, da je nekada barski biskup pisao papi o tome šta se dešavalo s srpskim svetinjama, a danas je jedan taj iz Bara koji je nasledio tron barskih biskupa u stvari bio da služi u srpskoj srednjovekovnoj crkvi. Znate, i sami vidite kako se i u Dubrovniku i na svim hrvatskim mjestima gdje govori da su živjeli Hrvati pronalazi novac srpskih vladara i koliko je kralj Milutin bio moćan čovjek i koliko su i naša država bila bogata. I naravno, kad ja nemam svoje, uvijek ću imati želju da prisvojim nešto što je lijepo i što je tuđe. Mi ne govorimo da to i nije njihovo kulturno nasleđe, jeste, jer oni žive na ovim prostorima. Ali postoji jasno ko je podigao grad, ko je sasidao hram, to treba da se zna. A oni isto tako mogu da uživaju tim lepotama koji su ostavili srpski srednjovekovni vladari u staroj Srbiji. Postojala je katolička, takozvana Saška crkva, u koju su odlazili katolički stanovnici, Sasi, Dubrovčani, Kotorani, ali se ona nalazila van gradskih zidina, par kilometara niže. Njeni temelji su i danas uočljivi iznad sela Bostana u opštini Novo Brdo. Novo Brdo nije bio samo grad rudara i zanatlija, već i bankara, lekara, glumaca i pisaca. Todor Milošević, Vukoje Ivanović i izvesni Milosav bili su prvi glumci tog doba. Srpski srednjovekovni pesnik grčkog porekla Dimitrije Kantakuzin živeo je u Novom Brdu.
Književnik i dijak, prepisivač srpskih knjiga Vladislav Gramatik rođen je 1430. godine u Novom Brdu. Do naših dana sačuvale su se 4 njegove rukopisne knjige. Koji je u jednom spisu o Jovanu Rilskom također ostavio jedno svedočanstvo o životu balkanskih naroda, o tom smutnim vremenima koja su nastupila i o teškom životu balkanskih naroda i njihove nesnage. 1455. godine, 1. juna, Turci su posle brojnih opsada i napada konačno osvojili grad. Tada su posekli sve najistaknutije Novobrđane, 312 ili 320 dečaka i mladića odveli u Janjičare, a 704 devojke i mlade žene među sobom razdelili. Veoma značajan je i Konstantin Mihajlović iz Ostrovice, koji je ostavio svedočanstvo, zapravo pružio informacije o tome kako funkcioniše turska vojska, kako funkcionišu Janjičari i sa nadom da će u budućnosti to poslužiti za neki oslobodilački pohod. Selo Konstantina Mihajlovića je na obroncima Velike planine. On nije rođen u gradu, nego u selu, koje se nalazi nedaleko od grada Novog Brda i danas nema tragova toga sela. Stigli smo do izvora, konkretno stigli smo do temelja zadnje otkrivene crkve na ovom mestu, to što na izgledu od Bugarske nasljednika je sastavljeno Brda i najbliže seosko nasljedno na Brdu. Ništa slučajno nije da baš u ovom lokalitetu ovdje imamo tu crkve. Kad su neki od 20. sjeklja, što bilo je 17 crkava i 3 manastira, samo je jedna crkva, čitava, to je crkva u Bostanu, a ostalo su rušene. Ovdje je konkretno u izvoru imamo Grodnarsku crkvu Svete Bogorodice, isto tako imamo i ostatke crkve Svetog Nikole, kao i ovu crkvu Svete Petke, koja je slučajno već Božim voljom otkrivena 2018. godine, kada neki naštini ovdje oko kameni i otkrije temelje ove crkve. Tako da je ova crkva od 2022. godine isveštana, gdje se sveti naslov i vrši se bogosluženje. Srbi iz ovog kraja polako i sigurno privode kraju oslikavanje hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Bostanu, koje je započeto 2016. godine. Predvođena novobrdskim parohom, akcija Nastavimo lanac podržana je od strane ustanova, udruženja i pojedinaca. Priča o tome kako je sagrađena crkva Uspenja Presvete Bogorodice u Bostanu, selu koje se nalazi podno starih gradskih zidina, najbolji je dokaz koliko je srpski narod patio pod Osmanlijama, ali i koliko je kod njih bila jaka vera. Između 1850. i 1892. godine Srbi su dobili 3 dana da crkvu odozgo prenesu ovde. I onda je se napravljen živi lanac ljudi od 10.000 ljudi koji su prebacivali kamen po kamen, kako su razgrađivali, tako su izidali crkvu Presvete Bogorodice koju vidimo i ovde dan danas.
Mnogima je ostalo u pamćenju da su zbog brzine na koji je način crkva preneštena, nastala je legenda da je crkva prešla, odnosno preletela sa mesta na mesto, odnosno da je anđeo svojim rukama podigao odozgo i donio ovde. Opština Novo Brdo prostire se na površini od 90 kvadratnih kilometara. Velika je po prostranstvu, ali ne i po broju stanovnika. Tiho iseljavanje Srba iz ovog kraja započelo je još krajem 70. godina prošlog veka i još uvek traje. Srbi odlaze i u bescenje prodaju hektare šumskih zabrana i livada. Albanci kupuju zemlju na kojoj kao pečurke posle kiše niču luksuzna vikend i naselja za odmor. Ovi snimci zabeleženi su kod sela Gornji Makreš na potezu između Novog Brda i Gnjilana u neposrednoj blizini manastira Draganca. 10 kilometara južno od Novog Brda, isto toliko severno od Gnjilana, nalazi se selo Straža. Karakteristično je po mnogo čemu. Prvi put se pominje u arhivima manastira Devič još 1451. godine. Priča o imenu sela Straže je malo duža iz razloga jer se čitav prostor Kosovskog pomoravlja deli na 3 župe. Župa Topolnica, čiji je centar bio Novo Brdo, Morava i Gornja Morava. Straža se nalazi upravo na granici između Topolnici i Morave. Osim toga, na postojanje nekakvog mesta gde bi se stražarilo ukazuje i veliki broj rudarskih radova, odnosno ceova, kako su se u to vreme zvali. Tako da su se ti rudarski kopovi morali obezbediti adekvatno, a na postojanje ponovo stražišta ukazuje i prisustvo utvrđenja nedaleko od samog sela Straže prema selu Braseljcu, za koje mnogi istoričari i arheolozi navode da se radi o Prizrencu, starom gradu Prizrencu. Staru crkvu jedinstvenom čini to što se na freskopisu s njene južne strane nalazi čuma. To je narodni naziv za kugu, koja je u srednjem veku harala ovim prostorima. Predstavljena je kao čudovište sa ljudskim likom koje je okovano u lancima i vezano za nogu svetog Haralampija. Od Straže do sledeće tačke na Carskom drumu ima bar 20 kilometara. Mi se nalazimo u Kmetovcu nad ostacima crkve posvećene Svetom Dimitriju u srednjem veku. Kasnije je okolno stanovništvo prozvalo ovu crkvu Sveta Varvara. Arhitektura crkve ukazuje na to da je ona nastala u 14. veku, pošto je arhitektura slična crkvi Svetog Nikole kod Prizrena. To je dalo povoda da se njen nastanak veže za ličnost cara Dušana. Još jedna ličnost iz našeg srednjeg veka takođe se vezuje za ovu crkvu, a to je knez Lazar. Veruje se da je mesto njegovog krštenja upravo ovde u crkvi Svetog Dimitrija. Isto tako narod vezuje i uništenje crkve, odnosno tradicija okolnog stanovništva vezuje uništenje crkve za povratak Turaka iz Kosovskog boja i veruje se da je tom prilikom upravo stradao i ovaj hram. Sigurno da u toj legendi ima mnogo istine, budući da se Prilepac, mesto gde su bili dvori i gde je rođen knez Lazar, nalazi nedaleko odavde. To zaista i jeste fizički blizu, međutim mi kroz pisane tragove to sve ne možemo da potvrdimo iz više razloga. Istorija čitavog ovog kraja, ne celokupna istorija, ali delovi koji bi nam pomogli da dobijemo širu sliku o istoriji u Kosovskom pomoravlju, oni su uništeni tokom 18. veka najviše.
da bi i u novim vremenima nova oštećenja, novi sukobi doveli do toga da istorijski tragovi budu u najmanju ruku sakriveni, ako ne i potpuno uništeni. Stižemo na Prilepac, mesto gde je nekada bila tvrđava Pripca Hrebeljanovića i gde je rođen knez Lazar. Tvrđava je branila prilaze Novom Brdu i ovde se, možemo i to da kažemo, zemlja dodiruje s nebom u svakom smislu reči. Pribac Hrebeljanović potiče iz redova sitne vlastele koje je svoj uspon doživelo u vreme kada je Stefan Dušan, odnosno car Dušan, uzurpirao očev presto. Za to je bio nagrađen između ostalog i titulom logoteta. Jedan podatak da je knez Lazar rođen u Prilepcu oko 1329. godine otvara još nekoliko pitanja, a to je da li Pribac Hrebeljanović drži Prilepac pre Dušanovog dolaska na vlast i postavlja najznačajnije pitanje kada je Prilepac zapravo nastao, jer ako je knez Lazar rođen 1329. godine na Prilepcu, to je vreme kada se Novo Brdo, koje je glavno utvrđenje na ovim prostorima, tek počelo razvijati. Prilepac sa Prizrencem, sa Veletinom zajedno spada u spoljni sistem odbrane Novog Brda i jednostavno je nerasvetljeno to pitanje šta je prvo nastalo, Prilepac ili Novo Brdo kao utvrđenje. Znao je Pribac Hrebeljanović da odabere sebi mesto za dvor. Ovo je, čini mi se, jako visoka tačka, strateški veoma važna. Južno se pruža pogled na Gnjilane, na tu kotlinu i put koji je vodio, carski drum koji je vodio prema Skoplju. Severno je Novobrdska tvrđava, zapadno bi trebalo da bude to drugo utvrđenje Prilepac. Prizrenac, tako je. Zaista lep deo Kosova za koji nismo znali. A da li su ovde vršena istraživanja? Istraživanja su na prečac sprovedena 50. godina 20. veka i nisu nastavljene kao što je to slučaj i u Novom Brdu. Položaj Prilepca tako je postavljen da se nalazi u srcu baštinskih poseda porodice Lazarević. U te posede ubrajaju se sela Gornji i Donja Budriga, Gornji i Donji Livoč, Prilepnica, sela Rajanovce, Božovce, Miganovce, Ogošte, gde 1395. godine kneginja Milica i despot Stefan Lazarević obnavljaju crkvu Svete Bogorodice, zatim Modra Glava, selo Lještar i Glogovica, selo koje se nalazi severno od Velike planine i u graničnom delu prema Leskovačkom okrugu, odnosno Jablaničkom. Toponimija je bukvalno netaknuta od 14. od 15. veka, dakle svi toponimi koji su tada bili zabeleženi do današnjeg dana nisu promenili ime. I šta nam to govori, Miloše? Da treba da čuvamo svoje toponime, svoje imena i najvažnije je da čuvamo svoju istoriju, svoje korene, svoj identitet. Prateći carski drum stigli smo do Prilepca na jugoistoku Kosova i Metohije. Jedan deo puta odavde se račvo i nastavljao kroz Severnu Makedoniju sve do Carigrada. Mnogo je kilometara stalo u ovo naše putovanje. Priče o putu koji je od Drevnog Rasa pored Zvečana izlazio na Zetski put pa stizao sve do Dubrovnika nismo se ni dotakli. Ono što mi nismo stigli ili mogli sigurno je ispričaće, ispisaće, usnimiće neko drugi. Zato kada putujete ne dozvolite da vaše putovanje bude puko nizanje kilometara. Posmatrajte, pitajte, učite. Znakovi pored puta mnogo će vam reći.